Ya kasoro malo filafale ho malo telespectador sera gemente vinia. O ini tasoro malo fale. Ita karakat koli o ito ang kona ba Jesus ni hanurin. Ba ni eskolante sera nga maita o insa iha domin ba funu baluk sera. Baluk sera atu ita hatene de dia kona ba Jesus ni hanurin o insa bele hadomin funu baluk sera. Tu irmã ita rona de Evangelho São Mateus capítulo 5 versículo hatnulo resin tolo to hatnulo resin walo. Ita rona hamuto domin ba funu balok sera. Imi rona e mauluk dehan hadomi one maluk rayodi hasoru one funu balok. Hau fale dehan ba imi hadomi imi ne funu balok sera. Haro hamba sira nebe hanehan imi atu imi sai imi aman I halalehan ne oal sira. Pasa ni halo loro sai baema at no baema diak halo mos udam ben tumba ema laran los no ema laran lalos. Pasa imi hadomi karik ema nebe hadomi imi se simu pole nebe publicano sira mos la halo hanesane imi cumprimenta de karik imi ne maunalen sira imi halo buat fo saída ne ema gentil sira mos la halo hanesan ne duni imi sai dia klos ba hanesan imi aman I halalehan dia klos malu sira ihane Jesus hanorin escolante sira no hanorin ita katak Jesus ne escolante no ema ne befia Jesus Cristo lolos ne laia funu balukida nebe Jesus kolia kona ba beyala sira tempo uluk avon sira hanorin saída. Nebe Jesus dehan imerona ema sira uluk avon sira ni hanorin sira dehan hadomine imine maluk sira haloat ba eman be haloat ba imi. Atu dehan katak quando ema ruma halo diak ba imi halo diak ko di seluba. Mas be quando ema ruma haloat ba imi mos haloat hasoruba. Maluk sira. Jesus maroma tamane ni mai ha mundo atu hakoto buat ni mai ha mundo atu hanore ema hoto hadomi malu tamba ema hoto maroma kidade ema hoto maroma ne on hanesande tamane se beyala sira hanorin ema nebe halodia ba o ne sai one bel omo halodia fale bania ba se ema rumah haloat omo haloata sorunia atu de kata o belu na fatin hoye mane belu ho to o mate o inimigo na fatin funu balok na fatin hoye mane bela dia mal ho to o mate mai be Jesus la corrida ne Jesus akara kakoto buatat o de cria a relação ne be dia hoye mo tot tamane Jesus akara kat corrige buat pe uluk avancer hanore Jesus akara kat tau espírito fo hanoring fo ukung fo domininia tamane Jesus dehan uluk avon sira koli hanesane mai be agora ha koli hanesane hadomi imi ne funu baluk sira haro hamba sira nebe hanehan imi atu imi sai imi aman I halalehan nini oan sira baluk sira nebe ita rona momos Jesus la kohi atu ita loriat seluat ema haloat mai ita nini escolante sira Jesus ni escolante dia nia nunca loriat hasoru at nia la loriat seluat ema haloat bania nia buka ses nia buka haraika nia buka sim ou nia buka kolia le fuandia atu ema nebe maka haloat ne bele para ho nia halok at sira idane maka buat nebe fo ni tadi kata ema uluk ni hanurin diferente mas be Jesus ni hanurin diferente tama saída Jesus ni hanurin diferente tama nia la se ema ida nia laos katuas liana ida nia laos professor ida nia laos ema matene kida laos ema botida mas be nia maroma kita nebe fomoris baema nia maroma kita nebe tur mai hanore ne ma hoto tirni nia hanorin tirni hakara tirni ukun fuar tama ni hakara ema nebe sai hosi nia mai loro nida hosi munu ida ne se fila fale bania tamaluk sira mai tarona de dia Jesus ni hanore itania avon sira itania tradição itania umalisan hanore saída mai be Jesus ni hanorin haloita halakon funu baluk sira yang maluk sira tu irmã Jesus Cristo hanorin escolante sino hanorin nita kata
ita ida no ita hototo precisai o andia ba aman ihalaleha. Tama saída, tama Jesus escolhia dehan aman maromak makalo ema hototo. Ema balo ne bela tuir aman ni hakara, sira ne tuir dalanato di haloat, mai be balo ne be hakara sai o andia sira ron aman ni hanorin, sira moris tuir dane. Então, Jesus Cristo karba aman maromak nini hahalo, nini obra sira, puri dehan kata maromak nudar aman ba ema hototo, maromak dia. Maromak lahili ni wan idana be dia ni wan be at. Nebe Jesus dihan aman maromak halo udan munurai ba ema hototo. Atau ema atvali ka ema dia kole udan mono ema hototo hetam. Sema kakar ka aproveita ba buat dia aproveita. Mai be balo nebe aproveita ba buat at, sira mas aproveita. Mai be maromak lahili for det udan ba ema dia ila ko udan ba ema nebe la dia. Maromak lahili for loron na roma ba ema dia I taka loron na roma ba ema la dia. Lai. Maromak for udan ba ema hototo, maromak for loron ba ema hototo, maromak for dia ba ema hototo, graça ho benção, aman maromak for ba ema hototo. E danema sai no dar base, ato Jesus convida ni escolante sira no convida ita, ato hareba aman maromak ni dia, aman maromak ni domen, aman maromak ni laran luak ba ema hototo, e dane sai no dar medida, no dar sasukat, ato ni escolante sira no ita, ni creda, ema strani sira no befia ria ato ita halo dia labele hareba ema ni halo. Ita halo dia tama maromak dia. Ita halo dia ba ema tama maromak halo dia ma ita. Tama ita halo hetan dia ni husi maromak gratuito. Ita la sosa buat tebe pak dia. Maluk sira kata haluhan. Nebe iha mundo idane ita dehan kata ema barak nebe halo dia mai be ema barak nebe halo la dia. Maluk sira kata haluhan. Nebe iha ema tenek bot ida nebe dehan kata quando ita haredi dia mundo não é faz barrua. Ema 50% lá o tuir dalam maromak nian halo dia ba malu. Mai be ema 50% selo sira la tuir maromak ni akara sira halo at ba malu. Agora problema makana ita dengan kata ema nebe 50% 50% dia ne. Ida nebe makatulori ida nebe. Ida dia tu 50% ne. Nia mantém dia na fate ba ema hototo to iku sumai nia dada ema nebela dia ne aumenta ba ne grupo a tu percentagem ema dia ne aumenta ou pelo contrário ema dia ne começa gosta larang nakali hasoro ema larang nakali contato ema nebe contato nia odi hasoro ema nebe odi nia haloata hasoro ema nebe haloat ba nia então iku sumai ta dia kata ema dia começa percentagem mono tama ema dia la mantém nian nessa ema dia nia começa la halo dia ho de simuat mai be nia loriat seluat hanesa moso ema sira selu temaluk sira nebe ihane ita atau dehan det kata ema dia 50% ne primeiro mantém nian atau labele nak doko tuir ema a segundo nia laos dia banian det mai be hanesa Jesus sanorine nia hakazan atau honya dia começa a cari buat dia começa a legar buat nabe dia começa a influencia ho halog dia fosasin kon ba halog dia atau ikus bai ema nebe haloat hasuru nia nunca simuat ikus bai ema at ser se arrepende se na halog ikus bai sira bele pusik ser ne dalanat se na halokat o de bil saimos ema dia idanemos Jesus sakara atau ema nebe fiar nia escolante sira minha família em Santa Creda, la belle laureat selua. Hareba ama maroma nebe halo buat hoto mesak dia. Halo itamos motivado, itamos anu ingkata tama maromak dia mai hau, tama maromak laran luak mai hau, tama maromak kadomi hau, hamos laran luak ba ema, hadomi ema, halo dia ba ema. Maluk sira, saya ma dia, tama maromak rasik dia. Então idanema Jesus ni hanorin, idanema Jesus ni hakara. Jesus halo kontraste. Jesus convida ita. Ema ulog nini hanorin nakukun selu nakukun at seluat. Se ema la halo diak ba o la lika halo diak ba ema. Babi Jesus lai. Hareba maromak sempre halo diak ba ema. Tamane iha mundo idane mundo hiloro nebe ema bara halo at bara mai be ema nebe fiari ha maromak lai har razao nida atau nia la halo dia. Tamane mai ototo hakazan hareba ama maromak diak ototo halo dia. Maluk sera. Além de Jesus Cristo, hakara,
Atu ita sai maromang ni wan dia, kodi halo dia kanesan aman maromang. Mas bem Jesus Cristo mos hakarak atu ni escolante sira no ita. Halo buat rumah nebe phone. La bele kopia malu dek. La bele ema ulu halo nesane ita mos halo tuir tlai. Jesus Cristo mai atu halo phone mun. Jesus Cristo mai atu halo phone ita ne moris, atu transforma ita ne mentalidade, ita ne halo sira. Tamane maluk sira. Jesus Cristo palia bane escolante sira. Se imi hadomi deit, ema nebe hadomi imi. Imi hoi ma publicano sira hanesan deit. Imi la dekliu sira ida, imi la halo buat phone ida. Não é mos? Se imi cumprimenta deit, ema nebe cumprimenta ba imi. Imi cumprimenta deit, ema nebe me conhece. Imi cumprimenta deit, imi ne mau na ale sira. Imi la halo buat phone ida. Tamalu sira, ketahluhan. Cristo maromak filho, nia maromak. Nia husik mundo de tu mai mundo, nia mai atu hadian mundo, nia mai atu hadian ita ema. Atu hanori kata ita ema la bele copia malo de. Ita hareba Jesus Cristo embe haluan sai ema. Ita nia mori sai phone tamania rasik mai atu ha phone ita. Nia mai atu transforma ita. Nia mai atu lori ita ba mudança. Tamane Jesus hanori na escolante ser no hanori nita kata ita tem ser dia clio ema publicano será. Ita tem ser dia clio ema gentil sira. Kata ita ni halok la bele tuir ema publicano sira. Ita ni halok sira mos la bele tuir ema gentil sira. Ema gentil ni halok kanisane tamania la conhece maroma. Ema publicano sira ni halok kanisane tamba sira la fier Jesus Cristo sira la fier nai maroma. Mai be halok sira mai tahdia ita ni halok sira ba. Seita tebes lu ita fier kata Jesus Cristo maroma filho. Então ita ni halok tuir Jesus Cristo ni hanor. Ita ni hahalok fong, ita ni hahalok la tuir, beala sira ni hanori, ita ni hahalok sira mos la tuir mundo ni hanori. Maluk sira nebe lefonikus liu Jesus dehan tamane imi sai dia klosba hanesan imi nyaman iha lalehan dia klos. Maluk sira aman lalehan dia klos. Ida nebe hanesan aman dia klos ni halo ni on sira mos la bele dia bye indet. Ida nebe dia klos halo ni on sira atau ni on sira sai dia klos anesa nia dia klos. Maluk sira ida nebe kolia kata aman maromak dia klos ne maromak filho. Jesus Cristo mak kolia ida ne. Jesus Cristo nebe mai husilale nia makatene aman maromak dia klos nia mak kolia ida ne maita nia mak informa ida ne maita nia mak transmite ida ne maita. I aman maromak karukan nia mai hodidehan mos kata tamba aman maromak dia klos aman maromak klos sakara. Ato ema hototo nebe reconhece nia nudar maromak ni on. Nia mesti jar dia klos anesan aman maromak dia klos. Maluk sira mai tahanoin di dia reflete di dia Jesus Cristo nia hanore sira. Nebe primeiro nia kolia kono beala sira hanore ne mauluk ni nia no itabalu sekar na fatim beala sira ni nia hanore kodi dia kata eman be halo dia bawa halo dia bai eman be halo atau halo atau Jesus corrige avon sira nia hanore ni tane afoi Jesus tau figura nebe importante liu iha ema hotunoi ni mundo idane mak aman maroma parasi aman maroma kalau ema hototo aman maroma kalau mundo ba ema hototo tau foura ba ema hototo maroma folora ba ema hototo la interesse ema dia ke ema at idane ato dia kata aman maroma justo ba ema hototo aman maroma la hili ema ida aman maroma la halo diskriminação ba ema ida aman maroma la dia gede ba ema dia halo atfal ba ema at lai dalam bar kita hanu kata ema ya mundo hin loron etanteros tamba maromak ma castigo maromak la castigo ema tamba maromak laos aman ida nebe odi ema maromak laos aman ida nebe hanu ina atba ni onsira maromak aman ida nebe larandia dominai ni larandia ni dominai ba ni onsira ni halo buat hoto dia ba ni onsira afoi ni daikus liu Jesus Cristo hakara ato ema hoto nebe fiar ya nia halibur bale santa creda nudar Cristo ni família hoto hakasa halo buat nebe fo ema gentil sira ni halo conhecê-lo ema fiar e Jesus Cristo ema Cristo ni nian ema cristão ni halo tuir Cristo ni halo fo não nemos ema fariseu sira ema escriba sira ema publicano sira se ni halo conhecê-lo escolante sira ema cristão sira Jesus Cristo ni nian ema sira halo tem ser fo halo tem ser lo halo tem ser dia